amwe odede kuya mwana odede kromponi odede kuya mwana odede krompon ejana nsia okwa brochire na wama na so akofuna mu ekronto na ba ko nya ye dede kuya mwa odede muntie na kuya mwa odede kuya mwana odede kromponi odede kuya mwana odede krompon ejana nsia wakwa brochire na wama na so akofuna mu ekronto na ba ko nya ye odede muntie misunam nam kosia na nei ae na yo na minsuma debio ne ma ae ne me nyane ye misuna na nkosia na nei koto kwine na yo na minsuma debi miwra ne ma ae ne me nyane ye misuna na nkosia na nei. The Ashanti Kingdom is one of the largest kingdoms in Africa. The soul and spirit of the Ashanti nation lies in the golden stool. Each time you see the golden stool, you are saying it's God himself. The Ashanti will do anything to protect the golden stool. The golden stool is one of the most unique elements in their cultural preservation. It's something we all